abusua se mo beka ya abrantie bi edinani echiremu e wo ha sei nanu ade bia na o ka se eye oba woni nete okra oba yi se wo tu kwan kakra ba oba no ene na danfo aye kana na oba ma no na danfo afa ne yire watu ne tonga amache se ekokoye nsem bebre amekọ wie mu se amene ba na wa wo foforo ne ekokoye ne hu die ni ama no kura ne bepie mu se ne apa na dwen sa na nyesa enne sa brante ne wofa esu de nani a kire mu ha se a wo ka se na anu ada na mo ba ye no chese no wo nsem bebre ka na so anya akonya nka enu ntie ne na ode nani a kire mu ha se ne nsem a wo ne tirima na anu ada na nkopese onka enne na oba beka yankọ ne nkonkotie embrasisi a over now what is say the bia eboko awie wo na anam me wo nya anam ni say wo fa zinti na anam okay yankwe yo bibinti dia asem na asem binti na anam okay na nya boni bi ache konfo bi eba no e ge kra na ma mi bi e de ni free board kwa no eba pamrase se akoma pa ni ban na o bi ama na tata to de ko so Nhyirafm o free ana ba jazi de ko papa bi ho oye mame kro no betu wanim no so ye konfo ne ba no na o se akoma fa no okay to pe trabra man o wo so bi e do friend bonne bonne so little free board kwa no okay yo ko pani ko ko juma ana ko pe ba bi ma na try na pani so bi na bo hye asa asekro no a na bo so hye na pani ni ojiri nsa kakra no chele ba bi afi ma hwe mam no odidi ab masase so be so micro na se bo so de ba kromo no mi masase so ne gu apa ko papa na sase so adentia minima de kro ti mam no so oba no mi bo number cho wa kwa sorry because sorry ana wo ko di konfo ani makope da bra ma no a che so bi na de da bra no ma na woni nipa ne mom ne bo hye e was ase ba ko no so okay edi ahwe ni mo ana se papa na sase na no ko je ni ototuaka mimi dia ototuaka o se ti so busa nsuo nansa na ko busa mama akwai na otweta me ba beji mu ya na otweta me ko ya o se nsuo so ontuaka ontua wo de ne ka na mni dia no say satem na cost bia scanning cost ntim je 4000 Ghana cedis quarter plot and now full 1 acre land 1 acre 4000 meto anyway kwa meto na o se 1 week medis emuska because I was chiam se mama ntuaka am se what esuo ne se won to but chiam ne se chiam se mani ntuaka ada esuo na ne ho adi a kire chiam minim ho hwe na ma twino a comfort kwa kanena ni ntem ye free pa oba ma nwe egu ho one be obisa ko si ni dai kompodan ma nwe amato egu ho ono ode abubo ya betwe ko si ni dai me ma me eyare o ka je so obebre ma me 500 busumbia kapra krama afa ma me wa wa me fie krama chia na ye krampo wasi ase abachia e no bonza besine ana me hu se konfo no obum kwase ti wase me jima sase na so otuaka okay tina me tam no am libre mu na onima obusa me ana de tie no okay nti wo wasase no de na waye wo wasase no so wasi dai be mi nu ana me nsa wo so awo wasase awo nim se ye wo bia se mo kwa ni chere se papa ndi ma wo hye ne hye nyina ko si nsuo ni se ne enye ne surveyor be kire wo wasase an na no konfo so bi no ante sa cha so mo ante sa nkasa na ye bi wo ho konfo ya wasoroma so wo ho konfo no pi di wo no mu ni na eba ne se na wo bank eso nya abadaye ede ma wo no onu mumu ye sa eti wasi dan wasase no fie se ni be 3 years mu ni mfie miense ni
na all shall see a wo sie no anamu be na wutu na me nko kra area me nko fom me fa on ko fom ti me ya se dali si ho na me ko busa no so me to ma no me ko to ma na pe de o se one chia me se mo ntuaka eni tram de na dura na ohima Matthias na say no say uton bo a de man ye 4,000 guys say uton ama na obeba na you 1.5 billion gold currency. Yeah? So imagine 1.5 billion. Atasa. So what respect ya mama and what for den free. So by e da kwa no be fa me boa. Nampacho asase no nkrata we. Oh, tito asase me na nam nsase eti eni nkrata. Se penias mesina asase ni betie eni hye. Onim hye. Na kuro no hinin edi kuro ni mu hininim. O sisia de hwesoma me no ohim no onde oko inkrechi. Inti sanya den a oba ye ebi a wonum be ye nkrata amansase wo ho nyina na. Ono akronkra krata ba okra. Hwesoma me ni no. David ni no. Kompo no American. Okay. Ono so nkrata. Tie de enti ma me bisa ne se. Abusuamu mo mabusuam ye bowura mu a ye benya dansefo mche se asase ne eye agyanom ye mo nananom dia ene bebre kabne ba okra na eba na anopa bi sori na me hu ba bi wafa ena wo yonko no a wo de ne kokko kire no na asase na wo no ato atua ka no so ye dansefo asase ne ye dia ya ma no ko kire no ono kra mase okay papa kra mase o mai ya ma no ko kire ko ayi no jase hini no a no wo no ono mamni di besi ni so a odi ko jaze yin na den ko nyamia okay meba confirm Mary mame na wo pom te sana na nyamia jo nana no nyina ho ye de nyamia opanyini bi ato ayen e friend no Alex entry pacho woni no Sembia bedan say asase bi a wo ba kuro ni mu wo ba suyeso no woni saa opanyini no asase ne ne dia no woni saa asase ne bohye na wadidi ama ono na asase no wabesi dampon mienu ewo so wano be kan ma wo kan so esu ama kwan se betua ka 4,000 Ghana cedis afei oba be bisa wa so esu ama kwan so chia me se debi mami ntua ma besi ne wabo wa wumpese ubetua asase ne kan ti se no okase woton ama obaje 1.5 a year 150,000 Ghana cedis wadaro made na esi me pa so ade ani pa na sa ni me tefuo no ana wa ka se baby Nhyirafm. We are saying that person we are from so. That be anywhere we are no honoma ebe. Everyone wa ma hadiem. Cho wadaro ma kasa bra biem na de o kan ma ntia ase yi. Hello. Nenu akodi achiri kakra. Hello. Fedi mu da ho. Enti wo se de woto na saase ni mom na aka kira wo se asase no wasi Sudan na nya papa dia. Me pa twan. Ama onu ya we. Ama me say me baby e ho ne dia na e fio wo ya fie wo nye. That's why e ho ya tom ne ko. E fi ho no ma na bi o me yan kan ho tom te no wa so pija me adu ya ba. Enti woni me de fio ba. Na se e fi ho no so na pa so ko. Ada na me kan tan na pa se to fio mo. Wonu ani nua be ma ba ha. Onu ani nua be ma.
Hello. Me ba cho me tie pa. Eno ani nua be ma ba ha. E be ka kire me say asase bra na tele ba bi a omo tie ne da. E da ka 2 bedroom na ti. Esie bi wo ho. Efi wo ko nsuom na ye omo dia. E na obebo mama ne. E na me si yo ma se. Enti e na won fa ne bla panyim la ne ka ho asam. Be si na ma hu obi abiem. Pacho, opanyini wone wo atena se e di asase bia no a wode 4,000 Ghana cedis bi to wanim. Me pa to woni me dia no me ka chen se me tua enye. Every say asase no nipa na de me tena asase no so se e ho no nye me santwi ne dia. Enti sa dia woni sa nipa no nyina mla. Na we just let me see na we atene se na me hu se we sie ni. Pacho, ukoji asase no wadarmo wan kire wo hye no ansa afa ya wasi awie ne ebe kire hye. Me pa tai. Adentia. Mi santwi ne kro me tlese e ko se me siwi anso na me santwi ne ba ha. Ana omu nso a me to o masase no so ba ye se ho nye me santwi ne dia. Na sa kwaye omu mienu ntem manson. Ana me se ne me tua ka enye ye nso omu mienu mla. Na we ntira me sa ha na ye me dia na me hunu kwa e be fa se da ka asam no. Ana me santwi na nsi ha biem. Ajanji wo te de oka no. Tamwa mi ba ho me ka kire o asema ka kire me wo si papa no kra kire o hye se e fa got ayi subon ka kito bi ko si shom efisi su adan mi enu na ti esie na da ho no edan mi enu acha da ho ya wo dia adan mi enu na ti sa ti ho no ana obetleye efu asase da koko wo so de wo yesu me koko na bie ma na wo no ba ha bie ma da ka ho asam o ma ha bie mu aho bie mu ka me kwa wo so ntua no me koko ya dai o ba hin fa na hwan so me ka cho se mi tie enye ye ko se mu mienu ba da tlese we sie ni kwa mi bra ko akọ record ni voice amre ewo ames ya dia me papa no aye o ma pa se bi o tia na se na iriwu eti otimi ma ne ba ne manyina ni muhie ne makra ba che o hye o se wo tia se nana mi dia me se ho ya mi dia wo se wo tia se nana wadaro maminim se nananom de mumpa sisie san asuo ne ne ma mode ye mu adwuma ne nti se asase yo panyini yi dia ana na ye nhwe ne ne nkasa na umpa bibi ma no na sumdue ma mame die ono ama ha die mu na ne nti ase ne se ono ka 2 bedroom ano Mr. Atwem se into dia na me thank you dia ni me ko ana me na me se na Nhyirafm. papa no e ba be twa safa kire o e face na chimi papa no amu me ne ba ni o woni papa ne ko ni papa me konfo bai o ana papa ne kire ne se asase ne nye ne dia na ye wo dia ye twa safa so ni wadaro mawo me bisa de atwa to na ya beba na yaba eho ne abepa ni ahwe asase e wo kan wasem no panyine no nso ya gina no asem na ekoba se wogitum se asase yo panyine dia me bese bisa se wo betwa ne ka me pa so what down ano tani dima tani dia me ba cho o kasa no wa akiri ntima afo ne mewa no ho ma me say so woni oba me tani ba tani dima pa ya kokra ne mani de the hot say baby a 2 bedroom ni sima konsuo no mu ye ne dia betwa ne ka okay ane ye fancy ya ye se wa fa furo kwanti me pesa me hye o kasa baby why kafra okay na ajales ayma aden na won tu sa na mo no mami woni me kasa aden no ti am ko no ho no me nwa de ko me yiri ya ni gra yare no e won so I spiritual ibi disease I spiritual disease dey ade sa wana wasiniti wana bani hu ba bia teachers ya kwa 8 years ni na comfort wasase so can spiritual disease oh no ka ko e me ba won kwa sorry because sorry mo na ko hospital da bia ko
ana mobile mpa ya ama no ana also call confirm no ede okura na mam ni ntem ye basa yo ade ede okoe na oje ni 10 million so oje 25 million sa no kai no why ede odi sani ade 25 million ode ede 2500 no de ede o kire mo de ode odi ka je 1000 me say wo kire mo de ode was what the sani ade eja enti was see na me ka kire wo say ebi a waso benkumi ye ya na ka kire say ma me 1000 na me de say ye me nka dem de ye no wa to ma me odi ko to aduro 1000 no odi ko to aduro ko no ana obehye ba anu dware ye okay first day o she man anumle se so kroku bia no akodware ba na ba ko so ahomachi 12 o kwa ukoja no o mami koja no okay no akodware sa 2 weeks o wi no dware se so kro sa 2 weeks o ka kire ne se bo akodware ball aso anaju 12 ade de ya de asa itimi busy spiritual secret nanti aje wo kwa sore aso be na ko Baptist wo go Baptist for any matter ade say no say enyanya me foforo bia nka me ho wante na se Bible so say umba yina me nyi yanko miteo Bible say that there be so neda You gonna explain kaza de ba kaza anti uchire mu anase Bible ka say munso ahom nyina hwe no ko so bia hwe se ne enti mu ko ball aso ko jare wanko enu na de ntoko ba no wo so wi a me na sa ko esiye ba bi esiye nipa ajo 12 no ko jare na me no mi unu bi da ene uni aduro me ene mi ke bi kire no na se ni asam ho dada ana se mi oni mi ka sa enti mu kira 1000 no mo so ma fa di na se onu wa hwe no oyo ba mi na mana ho ato no okojare ese na wakojare to okojare 6 na bola so na ngo o he ma ade say o de na ba no na frɛ ho ese ko ya ye ntuze otimi hwe no eti na 1000 Ghana ko betimi dia ye labs ni ade o feni nsika nyina oje so o feni sika no je ode de so di go kumbe ifo no ha no yo okay so opanyine no a wone no bohye no ti ase dia na obetimi aye dance for dia ye ba producer de nani e de akire na ya behwe baby kura asase ne wo asase ne wo bi da ho mi pe bi ayefu obi ne o si anya na o si ba ko bi nsu e wo nsu ne ho no asase kura de ko nsu no asase no ase firi soro na se one acre de untimi ntoni nyama no nsu no na ode aye asonle so no nsu no ho de no o me de me fa sonye so me so me sabi de agugu mafuo so me pese me nti wo beton ama me a ton be 4 plus bi ma me 4 plot so 4 plus e 1 acre nti wo de hwa 2 ma me why na me hwe na me nka so ntua o ka so ntua no matwa ba okay na se wo me meti ko sabi nene nkonko yes me da si bebre yo abusi afo maka chao se enstroma season 8 we Kumasi auditions no na eba so we ba time na wo ba o talented what mito nyomu pa dia Mr. Wada between the ages of 8 and 14 akwada no memene da no padware no memene da ya dware no siesie no kama dia wunya ya woni akwada no lorry fair se ono nko antimi ma wo de kan wo ne fa ne bra True Vine Hotel ewo Kumasi eho ene ye auditions no yanyi sika bia e free of charge eti misro this is the time I will bano ne dachi ne nsuruma ne betimi apie ano papa wo fa se ne ba ye ka che ne man se nsuruma o se ye sren enti mpacho bra be sren wo ho what you say yes sren den o se ni wo ba original wa bajina ni so nyanya ni so obesaba abefi yo ha obesaba bio na se na de woni wasam de ko si ye so ka za me kokko ma me se me nko wose na wo so ye mu hwie nti wuntimi nko sa ro de che me sa no be kan me se me nko ya ka je so nya ye ko bo ne ka me nim ni akuma na me ka na sem no ye ka kire no anopa no ba fie se na za ne ebnada no obe fie se nko ja no na me se ye nko ne ja ko okay na ukope ye bo ka
Osi why tintinti onya wuhwe ana oso onu go abeko onu ko saa mom na tie na se mpanyimfo kra san no osi na ne ma me ka ho o ma me ko bi oso ma me ko bi na enko me ese ka ko sere enko fo bi ya bu agu no so 15,000 na ba ya de ka se enko o anko o ko pe be bonika because papa no oso o ya hine no o se ni mpanyimfo bi so pri kuma se be ka ho omu ya ye memre da no eno bo eti ejoambo ebuka ebra na mu nyina tifie eti nanti mu wo fa se akofa so ba eja ye be bo ne ka se nka ko bi anka ankoba sa ke be bo pa che me se nko bi ko me bo no che se nko bi mu mo busia no me be muni ba be me ya won ware won ware won ware o ngola kitingiti ngola nketwa ntete o mo enye meche nesa kambem because when ni kan yi pa evangelist ma memra ho na kan bibi kakra bi fa papa ya se bi ho yakoba na ba ma no me da se ya papa na nkasa no on se ne nsem kan na de ye na asa na ni mere samom na ni mere ana sedi osi ye na niama no ebe ma obi abu no kwase adeja ye abibi mama hano ene ye Ghana hano Africa hano won so oya monyo a obi abu kwase bi sanete asa on pa won asem pa obi abu kwase okay obi onu be hia bia because wo mere hwe konfo no won ya na manfo osuro konfo me kire wade bi konfo a wa be ye konfo ko mu nsuo okay konfo ko nsuma o men okay e adwen kese konfo bi ko nsuma bi amen na de tie ni konfo no kuta strategic on say papa no ye mistake no de na yere nko konfo no ko twabutu okay o man says me lud on so ka to se ko dware ase ye e ho hu nti usuro nko na tasaduro no enye nti kwadwa ayi aduro na ntimi nyewo nti ko dware ase ye no so nya kumase de ne bi asama mpom de ne bi tete de ne bi de nua kase esem no de no manu su feo no onko akokko dwale wantimi anko de ne aduro no wa na wanye nya se o men number 2 answer okata nso onko bola kase so anajo obia ntiem ye bi atete bola kase bi anko ntimi nko gina so anajo okko bola kase so anajo a mintim bechewo enti Saudi na bola kase eh market kase sa bola bia market na san so amafo for market yeah bola bia ya market na bola kase pa no marketplace kase pa anajo if you don't kroko untumi nko so market say o moton de ne ho ya wani aton ayi tuberculosis jiba na so wan ko so ko to ade o si ko dware untumi nko o patrai obi anko o tiem bia pantrai untumi nko ko bola na juda na hima tie dia meka kire untumi nko o ko gina bola no so se me gina bola so na hima untumi na mo wi bola na juno so e me wi bi pen na hima tie me meka se bia kire me se kuma se samampom nye samampom obekọ na amanfo ada ko I club 600 we obi twa nkomo ko tete asie ya samampom so obetumi akwa undimi ha okoko babi te say ayi enche makusku wo hoda samampom fi say yate up to date ye mudua wo hoda ye no oda ye usu ye mai ho untimi nko untimi naima ura samampom a ate say de obi abo wati say obeto eno obi ani ho udimi ka bedwane na otwe wani ahwede obo so sa yes enti ya na konfo no de zamanfo o se ko samampom ya wo asie ya na wo samampom okay o se ko hoko dwale untimi nti ate se de obi ma wa duro no o se sola na do 12 eba 12 wa na toro aduro no nye o su wa fidie otima se enti konfo no kuta strategic I am telling you what can say dwale wey fa do na mu se konfo nya papa because ya tina konfo so ya bo konfo twene da papa no so strategic ni bi dia tie nie naima konfo bia no aka 1 minute konfo ye bo konfo twene no ye rehearsals
konfo bi one na omo mbo ne twene ne chiame nya rehearsals onso ka che o se chiame ne se manintia wo ye nyansafo a ensuo ne se mintia chiame se mamintia omo se papa na sabio oye don't yemu kamfa no so okay ko konfo so a de oba konfo twene kase no o kasa kire konfo no de oba ketua no so kasa kire konfo no ketua no ona uni sika utwa akokọ ba akopẹ befa because ketua no na ebo so krepa prapa tese uni kapre kasiane babo kidinkim utire musu atire dwan na tese me tell bibi me tell me se minim sankofo no latena so ache objection ye to pa da gu wani so a onso mu kosua na mu dwane kosua so Bible say if you akokọ to na eba ye nchenwe omo mu hu omu dwane eji konfo no oye okuta strategic now opese one ne chiame on say chiame bia konfo bia fa chiame na adwene mu da ho nana se obwa nyansa ni nyina fi chiame no ho nti o se ma ne ntia wantua anai o mbazo me papa fo wana etia okay aso abusia fo enye asam ketua ekra but all the same no ye behwe say de eda no ye de beto de eda abusia kwa share video no aba na meda wase papa sa story we afutuo bebre ena egwom afutuo bi enim kra no sisi anu ye hu se wo kwa akota asase e wo bi nchen a eya ye hwehwemu hu ni asase no eye ne dia nkasa ansana anamontuo bi wo ho no ma waye den watu e de afa ho ansana sikatue bi ebebe ma aye den abem na ye make sure se nkrata e wo ho a se ba ne se mentime ho ase bi ebe mo a wo ye nkrata no e de dia danse ye fa we enya afutuo mfantu ye hofo aha na mde wo si like video no na share na subscribe for mame me din ne na akosua adepa han so da so aye emergency Ghana TV abusua makrawa na madawase